자, 먼저 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг Бурхан минь баярлалаа. 우리를 구원해 주시고 Та биднийг авран өгч, 또 주님의 몸된 교회 안에서 эзний бий болсон чуулган дотор 부족한 우리를 충성되게 해서 교사 직분 맡기신 걸 감사합니다. дутмаг байгаа ч гэсэн багшийн үүргийг оногдуулж өгсөнд баярлалаа. 주님의 은혜에 항상 감사하며 Эзний нэгүсэлд үргэлж баярлан, 주님이 주신 이 일을 잘 감당할 수 있도록 эзний өгсөн энэ ажлыг сайн хийж чадхад минь 우리 교사들에게 합당한 지혜와 능력을 허락해 주십시오. манай багш нарт маань хэрэгтэй мэрэгэн ухааныг та дүүргэж өгнө. 항상 겸손한 마음으로 주님께 지혜를 구하고 Үргэлж даруй сэтгэлээр эзэн танаас мэрэгэн ухааныг гуйж, 또 함께 교제하는 어린 학생들에게 хамтдаа нөхөрлөж байгаа тэр балчээр сурагчдтай 하나님의 사랑을 온전히 전할 수 있는 지혜와 능력을 허락해 주십시오. Бурхны хайрыг бүрэн дамжуулж чадах мэрэгэн ухааныг тэр арга барилыг зааж өгнө. 오늘 또 함께 배우는 공과를 통해서 Өнөөдрийн суралцж байгаа энэ ангийн нөхөрлөөр дамжуулан 우리에게 필요한 말씀도 공급해 주시고 бидэнд хэрэгтэй үгийг та дүүргэж өгнө. 주님의 지혜로 함께 해 주십시오. Эзэн та мэрэгэн ухаантайгаа энэ газар хамт байж өгнө. 주 예수님의 이름으로 Эзэн 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘은 창세기 8장과 9장에 있는 무지개와 하나님의 약속에 대해서 함께 잠깐 생각해 보도록 하겠습니다. Өнөөдөр Эхлэл номын 8, 9-р бүлэг дээр гарч байгаа Солонго ба Бурхны амлалтын тухай хамтдаа суралцъя. 그 이제 주제 말씀이 창세기 8장 6절부터 9장 19절까지 되어 있는데요. За өнөөдрийн сэдв болохын үгийн маань хязгаар нь Эхлэл номын 8-ийн 6-аас 9-ийн 19-ийг хүртэл гарч байгаа. 달기는 좀 기니까 9장 8절에서부터 16절까지 17절까지 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. За бүгднийг нь унших урт учраас 9-р бүлгийн 8-аас 16-р эшлэг хүртэл хамтдаа уншицгаая. 9-р бүлгийн 8-аас 16-р эшлэг хүртэл. 18 네. 16절. 17절까지. За 17-р эшлэг хүртэл 9-ийн 8-аас 17 хүртэл хамт уншия. Бурхан Ноо болон түүнтэй хамт байсан хөвгүүдэд би өөрийнхөө гэрээг та нартай болон та нараас хойших үр удамтай чинь байгуулна. Бас та нартай хамт байсан бүх амьтан, жигүүртэн шовууд, мал адгуус, газрын бүх амьтан, бүхээгнээс гарч явсан бүхэнтэй буюу дэлхий дээрх бүх аратан амьтантай байгуулна. Би та нартай гэрээ байгуулна. Би мах бодтой бүхнийг дахин хизээч үерийн усанд устгахгүй. Газар дэлхийг сүрүүлэх үер дахин хизээч болохгүй. Бурхан та нартай болон та нартай хамт байгаа бүх амьтантай мөн хойчийн удамтай чинь байгуулах миний гэрээний тэмдэг гэвэл би үйлэнд солонгоо татуулж тэр нь дэлхийдээ миний байгуулсан гэрээний тэмдэг болно. Намайг газар дээр үйл хуралдуулж солонго тэр үйлэн дээр харагдах үед би миний болон та нарын миний бие махбодтой бүх амьтны хооронд байгуулсан өөрийн гэрээг санан дурсах болно. Ус дахин хизээч махбодтой бүхнийг устгах үер болохгүй. Үйлэнд солонго татахыг би хараад Бурхан миний болон дэлхий дээрх махбодтой хамаг амьтныг хооронд байгуулсан мөнхийн гэрээгээ санан дурсах болно гэв. Бурхан Ноод энэ бол миний болон дэлхий дээрх хамаг махбодны хооронд миний байгуулсан гэрээний тэмдэг болно гэв. 자, 전 시간에 이제 노아의 홍수와 그 심판에 대해서 배웠죠. За өнгөрсөн цагт болохоор Ногийн үерийн тухай хамтдаа суралцсан байгаа. 그래서 이제 전한 말씀과 이제 이어지는 말씀인데, За түүнээс үргэлжлүүлэн гарч байгаа үг байгаа. 지난 내용을 좀 이게 되짚어 보면은, За өнгөрсөн сэдвээ ингээд хамтдаа иргэн харах юм бол 방주가 이제 완성되고, за хөөх шавдар бүрэн хийж дуусгагдаад 하나님이 이제 노아에게 말씀하신 대로 Бурхан Ноод айлсныхаа дагуу 실제로 이제 홍수가 이루어졌죠. бодиттой үер бий болсон. 근데 이제 학자들이 얘기하기를 Гэхдээ судлаачид ярихдаа 노아의 심판이 있었던 그 당시에 Ногийн үер болсон тухайн цаг үед 그 인구를 비교해 보면 хүндрэлтний тэр хүн амыг одоо тоолоод харьцуулаад харах юм бол 그 인구가 증가하는 비율이 아무리 작게 계산해도 지금과 이제 비슷했다라고 이제 얘기를 합니다. за хичнээн бүр хамгийн багадаа гэхэд л тухайн Ногийн үер болсон үеийн хүн ам бол өнөөгийн баг хүн амтай ойролцоо очин гэж үздэг. 최소 10억에서 한 100억까지 정도. Ойролцоогоор тэрбумаас
100억. тэрбумаас одоо 아론 10 테르본 тэрбум 정도. хооронд гэсэн үг. 그래서 이제 계산해 보니까 За ингээд тооцоолоод үзэх юм бол 인구 증가율을 적게 잡아도 한 50억은 나오더라고요. хамгийн багаар бодоход л одоо 5 тэрбум гарч байгаа. 두 사람에서 시작해서 이제 홍수가 있을 때까지 연도를 넣어보면 그 정도 나옵니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хоёр хүнээс эхлүүлэн үер болох одоо тэр цаг хүртэл хүн ам тэгж өссөн байсан гэсэн үг. 2017년도에 우리가 살아가는데 За 2017 онд бид нэр амьдарч байна. 지금 이제 70억이 넘어서 70한 5억 가까이 되고 있죠. Одоо бол бараг 7.5 тэрбум төхөн орчиж байгаа. 이 정도 인구였다라고 생각해도 이제 틀리진 않습니다. Тухайн үед бараг энэ хэмжээний л хүн ам амьдарч байсан гэж бодоход бол их буруудах зүйл байхгүй. 근데 그 중에서 살아남은 인류가 단 8명밖에 안 되죠. Гэтэл тэр олон хүмүүсийн дотроос амьд үлдсэн хүмүүсийн тоо ерөөсөө л 8. 그러니까 이 아담이 이제 930살까지 살았잖아요. Адам 930 насалсан тийм ээ. 그럼 자기 평생에 자기 낳는 자손들 자기가 키우면서 자녀들에게 항상 그 하나님에 대해서 얘기를 해줬겠죠. Насаараа төрүүлсэн, насаараа өсгсөн тэр өөр хүүхдүүдтэй бурхны тухай Адам хэлж сургасан баг. 그리고 이제 노아의 때까지 노아가 이제 아담의 10세 손인데 За Ноа ч гэсэндээ Адамын яг 10 дахь үе. 그 이제 아담부터 시작해서 셋 쭉 이어지면서 이제 노아까지 이르잖아요. Яг л Адамаас анхуулан үргэлжлээд Ноа хүртэл очиж байгаа. 그러면 그게 이제 믿음의 계보라고 할 수가 있는데 Түүнээс гэсэндээ яг итгэлийн одоо 믿음의 이제 족보라고 할 수가 있는데 итгэлийн одоо удам тэгж ойлгож хэлж болно. 근데 그 중간에 이제 에녹이라는 사람도 있잖아요. Тэр тунд болохоор Инох гэдэг хүн гарч ирж байгаа. 하나님과 300년 동행했다 이렇게 돼 있잖아요. Бурхантай одоо 300 жил хамт байсан гэж. 그러니까 그 계보를 따라가 그 족보를 따라서 그 믿음의 사람들이 자기 자손들에게 계속 가르쳤겠죠. Яг л тэр ургийн бичиг ингээд дагаад харах юм бол тэр хүмүүс амьдралдаа өөрийнхөө хүүхдүүдтэй Бурхны тухай зааж сургасан байна. 그리고 노아의 아버지가 이제 라멕이죠, 라멕. За Ноагийн аав бол Ламех гэдэг хүн байна. 노아의 할아버지는 이제 성경에서 가장 오래 산 969살 산 무드셀라입니다. За 무드셀라. Ноагийн өвөө нь бол энэ Библиэлд гарч байгаа хамгийн өндөр насыг насалсан хүн болох Метусела гэдэг хүн. 그래서 라멕이나 이제 무드셀라가 죽은 다음에 이제 무드셀라가 죽은 그 연도에 이제 홍수가 일어났습니다. Яг л Метуселаг өөхөх тэр цаг үед үер бий болсон. 그렇게 үер 이제 болсон ба. 그렇게 이제 아담을 비롯해서 많은 사람들이 하나님에 대해서 전파를 했는데 Тиймээс Адамаас анхуулан олон хүмүүс Бурхны тухай мэдсэн байгаа, дамжуулсан 이 байгаа. 하나님을 알면서도 불구하고 이제 그 아벨을 쳐 죽인 가인 같은 사람도 나오잖아요. Бурхныг мэдсээр байж тийм ээ Абелийг зохиж алсан Каин мэт хүмүүс тэр донд гарч ирж байсан. 가인도 하나님을 알잖아요, 그죠? Каин ч гэсэн Бурхныг мэддэг хүмүүс. 근데 하나님을 반대하는 길로 떠나갔죠. Гэхдээ Бурхныг эсэргүүцдэг тэр зам руу ороод явсан. 지금도 이제 비슷한 상황인 것 같습니다. Одоо ч гэсэндээ харах юм бол өнөө цагийг харьцуулах юм бол яг л түүнтэй адилхан. 지금도 이제 성경이 전 세계에 이제 다 전해졌다고 할 수가 있습니다. Одоо ч гэсэндээ энэ Библи гэдэг ном дэлхийн бүх улс орон даяар тараагдсан гэж ойлгож болно. 근데 많은 사람들이 그 하나님에 대해서 관심을 갖지 않고 Гэхдээ олон хүмүүс Бурхны тал дээр ямар ч анхааралгүй байдаг. 자기 생각대로 살아가다가 Өөрийнхөө бодлоор дагаж амьдарч байгаа. 그게 하나님의 경고를 무시하고 있습니다. Бурхны анхааралыг үргэлжлүүлэн эсэргүүцээр байгаа. 근데 하나님의 은혜는 Харин Бурхны нэгүсэл 누구든지 хинэнч бай. 관심을 가지고 하나님 앞에 나오면 누구나 그 은혜를 받을 수가 있는 Бурхан руу 거죠. хараад анхаарлаа хандуулаад ирэх юм бол хинэнч Бурхны нэгүсэл дээр орох боломжтой. 노아에게 경고했던 것처럼 Ноод Бурхан анхааруулж байсан шиг 하나님의 심판이 이제 지구상에 완전히 내렸습니다. Бурхны шүүлт энэ дэлхий дээр бууж ирсэн. 그래서 150일 동안 이 지구 전체가 이제 물에 휩싸였다 이렇게 기록돼 있죠. Тиймээс 150 хоног орчим ус дэлхий дээгүүр одоо дэлхий хувцсан байдалтай байсан гэж гарч байгаа. 처음에 하나님이 6일 동안 세상 창조하기 전에 Хамгийн анх Бурхан 6 өдрийн турш дэлхийн ертөнцийг бүтээхийнхаа өмнө 이 지구가 이제 이 지구 땅덩어리가 물 속에 있었다 이렇게 기록돼 있죠. энэ газар дэлхий гэсэндээ усан дотор байсан гэж гардаг. 그래서 궁창 위의 물과 궁창 아래, 공간 위의 물과 공간 아래 물로 나눴다 이렇게 돼 있죠. Тэгж гардаг. Тэнгэрийн дээрх ус, тэнгэрийн доорх ус гэж гардаг. 그 물들이 다 이제 다시 지구 전체를 감쌌던 거죠. Тэр бүх ус өөрөөр хэлэх юм бол дэлхийн ертөнцийг дэлхийг тэр чигээр нь хотчдаг байсан гэсэн үг. 그래서 약 1년 넘게 이제 노아는 그 방주에서 홍수를 경험해야 했습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол жил гарам ноо одоо завин дотроо амьдрахтаа үер хэрхэн болсон, ус хэрхэн оорсон гэдгийг харж байсан. 2월 17일 날 노아 600세 되던 해 2월 17일 날 홍수가 일어났는데 Ноог 600 настай тэр жилийн 2 дугаар сарын 17-ны өдөр үер буусан байна. 근데 601세대는 2월 27일 날 이제 방주에서 나왔다 이렇게 돼 있습니다. Тэгтэл яг 600 настай байхын 7 дугаар сарын 27-нд ноо хөөгч одроосаа гарч ирсэн гэж гарч байгаа. 그 공과에 보면 이제 그 그림이 나오죠, 그림. За энэ болонгийн чулуу намнаас харах юм бол
зураг байгаа энэ дээр. 칼라로 이제 두 가지가 나오는데 За өнгөтөр хэвлэгдсэн энэ хоёр зураг байна. 첫 번째로 첫 번째 그림이 이제 노아가 비둘기를 이제 맞아들이는 그런 그림이 있죠. Эхний зургийг харах юм бол нөө тагтаг одоо хөөх завдралуугаа оруулж байгаа тийм зураг байна. 감람나무 잎을 물고 이제 그 비둘기가 그려져 있습니다. За чидүүн модны навчийг одоо зууж ирээд тэр тагтаг хөөх завдралуугаа оруулж байгаа зураг. 시통이 아니잖아. 인질 맞아요. 인질. 뭘로 돼 있어요? 몽골 성경이? 인질이 잘자팀에 인질. 근데 이제 노아가 이제 밝게 웃고 있습니다. 노아가. 너 болохоор инээмсэглэж гисэн зураг байна. 그러죠. Тийм байгаа. 이 참 잘 그린 것 같아요. 이거 보면서 참 잘 그렸다. 이게 표현을 잘했다 이런 생각이 들더라고요. За би энэ зургийг хараад одоо яг зөв онц зурсан байна гэж бодсон. 비가 40일 동안 왔잖아요. За 40 өдрийн турш бороо орсон баг. 그리고 이제 지하수도 다 터져 나왔다고 돼 있죠. Газрын гүний бүх болог одоо дэшегээ оргилсан гэж байна. 그 소리와 Тэр дуу чимээ, 또 그 바람, тэр салхи, 파도 тэр далайн 또 давлгаа 깜깜했을 거예요. хав харанхуул байсан баг. 그런 걸 상상해 볼 수 있잖아요. Тэр болгоны дор бүрнээ төсөөлж 그 болж. 40일 내내 계속 비가 쏟아지는 소리를 들었겠죠. 40 өдөр 40 шөнө бороо хасгарах тэр чимээг сонссон баг. 여러분 어떨 것 같습니까? Тэр дунд чимээ, их чимээ дунд та бүхэн яах бол? 이 40일 동안 햇빛을 한 번도 못 보는 겁니다. 40 өдөр нарны тэр гэрлийг олигтой харж чадахгүй. 막 폭풍우가 불고 비가 이제 계속 오는 겁니다. Хүчтэй далайн давлгаа тийм ээ, үерийн усны шуугаан ерөөхөө тийм л зүйл та бүхэн. 그냥 조금만 오는 게 아니라 굉장히 막 그 바가지로 왔다 이제 퍼 붙는 것처럼 오는 겁니다. 그래서 багаар орж байгаа ч биш тийм ээ. 그래서 хувангаар цутгах хэмжээний их хэмжээгээр ус орж байгаа. 굉장히 두려웠겠죠. Их хэмжээний одоо айдас байна. 예, 하나님의 약속이 없었으면 거의 뭐 기절했을 겁니다. 그래서 бурхны амлалт байхгүй бол энэ донд үнэхээр байж чадахгүй. 근데 40일 지나고 난 이후에도 Гэтэл 40 хоног өнгөрсний дараа ч гэсэн 150일 동안 무리를 떠다녀야 됐죠. 150 хоногийн турш одоо хөөх чавдар усан дээгүүр хөвж байгаа. 또 약 150일 동안 또 물이 빠지면서 또 떠다녔겠죠. 150 хоногийн турш ус татрах хугацаанд хөөх чавдар усан дээгүүр одоо хөвж байгаа. 그러니까 마음이 굉장히 이제 힘들었을 겁니다. Их хэмжээгээр сэтгэл нь нэг шаналсан баг. 그런데 이제 물이 감하고 이제 창문을 열고 이제 새들을 내보냈잖아요. Тиймээс ус татрах үед цонхоо 기계вчээ онгоолгоод одоо тагтаг гаргаж нисгдэг. 그래서 이제 까마귀는 물이 마를 때까지 이제 여기저기 날아다녔다 이렇게 표현돼 있는데 Харин хэрэг гаргатал ус татартал хуурай газрыг гартал ийш тийшээгээ одоо хэрэг нисэж байсан гэж гардаг. 이 비둘기는 Харин тагтаа бол 이 나뭇잎을 물고 온 거예요. 나뭇잎을. за модны шин нахаг зуугаад авдрал. 얼마나 반가웠겠어요. Түүнийг хараад нөө ямар их баярлсан бол. 1년이 넘도록 그 에덴 동산이 굉장히 그리웠을 거 아니에요. За нэг жил өнгөртөл тийм ээ. Нэг жил гарав тэр эдийн цэцэрлэгийг ямар их сансан бол. 그러니까 홍수가 나기 전에 이 세상이 굉장히 환경이 좋았던 거 За 아닙니까? үер буухаас өмнө тухайн үед дэлхийн ертөнцийн нөхцөл байдал уур амьсгал үнэхээр сайхан таатай байсан. 그게 정말 그리웠을 겁니다. Тэр болгоныгаа үнэхээр санаж байсан байна. 그런데 이제 이 잎사귀를 보면서 Тэгэхээр энэ шин нахаг нөө хараад 그 그리움도 다 가시고 тэр бүхний одоо 근심이 다 이제 사라졌을 겁니다. тэр санаа 근심이. зовлол нь тэр хүнд байдал нь одоо тайлагдсан байна. 그래서 이제 드디어 이제 물이 말랐다는 걸 깨달았고 Ийхүү ус татарч хуурай газар гарчээ гэдгийг нөө үүгээр дамжуулаад 그때 이제 하나님의 음성이 들리죠. тэр үед бурхны дуу сонсогддог. 이제 8장에 나오는 내용들을 지금 말씀드리고 있는 겁니다. За 8 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа зүйлсийг л одоо ярьж байна. 그래서 노아가 이제 하나님의 말씀에 따라서 이제 방주에서 이제 모든 짐승들과 함께 나옵니다. Нөө бурхны хэлсэн үгийн дагуу хөөх завдар дотроос бүх амьтдыг гаргадаг өөрсдөө ч гарч ирдэг. 방주에서 나와서 이제 노아가 가장 먼저 한 일은 뭐냐면 Хөөх завдараас гарч ирэнгуутаа хамгийн түрүүнд нөө юу хийсэн бэ? 그 42쪽에 이제 그림이 또 나오죠. 하나가 또. За 42 дугаар хуудсан дээр бас нэгэн зураг гарч байгаа. 재단에다가 이제 제사 지내는 그런 모습이 나오는데 Тахилын ширээг засаж дээрээс нь тахил өгж байгаа тийм зураг байна. 노아가 방주에서 나와서 가장 먼저 한 일이 이제 하나님께 제사 지내는 일이었습니다. Нөө хөөх завдараас гарч ирээд хамгийн түрүүнд юу хийсэн бэ гэхээр бурхан тахил өргөсөн. 심판에서 이제 구원해 주신 그 감사의 표현이었을 겁니다. 그죠? Тэр их үер шүүлтийн дотроос аварч өгсөнд нь талархсан тэр талархлын илэрхийлэл байна. 감사에 대한 제사를 드렸을 거라고 할 수가 있겠죠. Бурхан тахил өргөсөн гэж хэлж болохоор байна. 그 홍수의 그 두려움 속에서 구원해 주셨고 Бас тэр үерийн айд дотроос бурхан аварч өгсөн. 또 말씀이 이제 자기한테 하신 대로 그대로 이루어졌잖아요. Яг бас дээрэс нь бурханы өөрт нь айлцсан үг яг тэрчлэн биелсэн байна. 그래서 자기 믿음의 결과를 실제적으로 경험한 거잖아요. Тийхүү өөрийнхөө итгэлийн үр дүн яг л бодит байдлаар одоо мэдэрсэн, шалгасан гэсэн үг. 그래서 그 방주에 나와서 이 노아의 마음속에 맨 처음 나온 게 그 감사하는 마음이었던 것 같습니다. Тийм болохоор нөө хөөх завдараас бууж ирэнгуутаа хамгийн түрээд бурханд маш их баярлсан байна. 그래서 우리가 이제 구원받은 이후에 그런 동일한 감사함을 느낄 수가 있겠죠. Бид аврагдсны дараа
яг л үүнтэй адилхан нэг тийм талархлыг дотроо мэдэрч болно. 그래서 그리스도인의 생활의 기본 중에 하나가 이 감사하는 마음이다 이렇게 할 수가 있습니다. Христэд итгэгч хүний амьдралын хамгийн тэр чухал зүйл бол Христэд бурханд талархах тийм сэтгэл. 그 골로새서를 한 장 찾아보겠습니다. 여기 표시해 놓고요. За үүнийг хавчургаар хавчиж өрхөд Колосой номоос нэг бүл ишлэл бол уншия. 골로새 3장 15절 보겠습니다. Колосой 3-ын 15. 삼장 15절 같이 읽어보겠습니다. Колосой 3-ын 15 хамт уншия. Христийн амар тайван зүрхийг чинь захираг. Үүний тулд л та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан юм. талархагтун. 그 뒤에 이제 감사하는 자가 되라 이렇게 말씀하고 있죠. талархагтун гэж байгаа. 그 앞에는 이제 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하고 Христийн амар тайван зүрхийг чинь захираг. 평강을 위하여 너희가 한 몸으로 부름을 받았다 이렇게 말씀하고 있습니다. Үүний тулд буюу амар тайван байхын тулд л та нар нэг бие дотор дуудагдсан. 그리스도 밖에는 진정한 평강이 없는 거잖아요. Христэс гадна жинхэнэ амар тайван гэдэг зүйл байхгүй. 그리스도 안에서 우리가 정말로 진정한 평안을 누릴 수가 있는데 Христийн дотор л бид нар жинхэнэ амар тайванг мэдрэх 그 боломжтой. 평강을 마음속에 받은 사람이 Тэр амар тайвныг зүрх сэтгэлдээ оруулж ирсэн. 감사하는 자가 될 수 있다 이렇게 말할 수 있습니다. талархаж чадна гэсэн үг. 그 누가복음 17장에 보면 이제 10명의 문둥병자가 예수님께 와서 고침을 받죠. Лук номын 17 дугаар бүлэг дээр 10 уйман өвчтөй хүн ирээд Есүсээр эдгэлэгдэг. 예수님이 이제 말씀하신 대로 가다가 10명이 고침을 받는데 Есүсийн айлтнчлан 10 хүн явж байгаад уйман өвчнөөсөө эдгэрдэг. 가는 중에 고침을 받은 거예요. Явах замдаа өвчин эдгэрдэг. 그 10사람 중에서 이제 한 사람만 예수님께 돌아와서 감사를 Тэгэхээр 하죠. тэр 10 хүний нэг л Есүс рүү эргэж ирээд Есүсээс баярлаа гэж хэлдэг. 그래서 예수님 이렇게 얘기합니다. Тэгсэн чи Есүс урдаас нэг 그러니까 10명이 다 깨끗함 받지 않았느냐? 10 хүн цэвэршүүлэгдсэн биш үү? 그 중에 이 사마리아인 한 사람만 돌아와서 나한테 이렇게 Энэ 감사하냐? дундаас ганцхан самар хүн л эргэж ирээд надад талархаж байна 이렇게 말씀합니다. гэж Есүс хэлдэг. 그래서 지금 시대가 또 똑같이 그런 감사가 굉장히 이렇게 부족한 시대라고 할 수가 있습니다. Өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе, энэ нийгэм ч гэсэндээ үнэхээр талархдаггүй тийм цаг үе гэж хэлж болно. 그리스도인은 Христэд итгэгч 이 감사가 기본이 되는 그런 삶을 사는 게 그리스도인이다라고 할 수가 있습니다. үнэхээр талархан түүний амьдралынх нь хамгийн чухал зүйл болох хэрэгтэй. Тэр л жинхэнэ Христ итгэж хүн. 그래서 요즘 많이들 부르는 그 감사 찬송이 있잖아요, 그죠? Бидний их туулж байгаа тийм дуу байгаа тийм ээ. 그 노아는 тай холбоотой. 노아는 하나님의 마음에 딱 맞게 감사하는 자였고, Ноо ч гэсэндээ Бурхны сэтгэлд үнэхээр нийцсэн талархаж чаддаг нэгэн байсан. 그리고 이제 그 이후에 하나님이 그 제사를 받아주시죠. Түүний дараа Ноагийн өргөсөн тахилын ч гэсэн Бурхан хүлээж авдаг. 그리고 하나님은 다시 이제 노아에게 은혜를 주십니다. Тиймээс Бурхан Ноод нэгүслийг өгдөг. 복을 주시고 이제 하나님의 무지개 약속도 주시죠. Дээрээс нь Бурхан өөрийнх нь солонгоор амлалтыг өгдөг. 그래서 감사하는 자가 하나님을 가까이 할 수 있고, талархаж чаддаг нэгэн Бурхантай ойрхон байж чадна. 감사하는 자가 талархаж чаддаг 하나님의 은혜도 Бурханы 덤을 받을 수 있다 이렇게 생각할 수 있습니다. илүү ихээр өөр дээрээ авч чадна гэсэн. 정말 누군가에게 감사하는 마음이 있다라면 Үнэхээр хэн нэгэн талархах тийм сэтгэл байвал 그 사람을 좋아하게 되고 그 사람을 존경하게 되고 그 사람을 따르게 되겠죠. одоо тийм ээ тэр хүннийхээ үйлдэлийг дагдаг байж тарна, тэр хүнийг хүндэлдэг байж тарна, 그 사람 정말 좋아할 거 아니에요. тэр 그죠? хүндээ илүү сайн байж тарна. 그러면 우리가 정말 구원을 받았다라면 Үнэхээр бид аврагдсан бол 하나님께 감사하는 건 이제 당연한 거잖아요. Бурханд талархах нь бол ойлгомжтой тийм ээ. 감사뿐만 아니라 우리에게 준 모든 삶을 통해서 하나님께 감사할 수 있을 거라고 талархаад 생각합니다. орсохгүй өөрийнхөө бүхэл амьдралаараа Бурханы өмнө талархаж амьдрах. 창세기 9장으로 가보면 За Эхлэл номын 9-р бүлгээр орж үзвэл 9장 1절에서 이제 7절까지는 하나님께서 노아에게 이제 복을 주시는 내용이 기록되어 있습니다. 9-ийн 1-ээс 7 хүртэл унших юм бол Бурхан Ноог хэрхэн өрөөж байгаа тухай гарч байгаа. 1절에 보면 아담에게 이제 말씀하신 것처럼 생육하고 번성하고 땅에 충만하라고 말씀하시죠. За 1-р бүлэг дээр ишлэл дээрээс харах юм бол Бурхан Адамд хэлжсэн үг гарч байна. Үрж түгэ, осор тугай, газар дэлхийг дүүрэх түгэ. 2절에 보면 2-р ишлэл дээр 이제 땅에 있는 모든 짐승들을 다스리는 권세도 주시죠. энэ газар дэлхий дээр байгаа бүх араатан, амьтан, огторгон, жигүүртэн, шуудыг газраар мөлхөгч, далайн загас жарахыг одоо захирах эрх мэдлийг өгч байгаа. 그리고 이제 3절에 보면 3-р ишлэл дээр 모든 산 동물들은 너희 이제 식물이 된다 이렇게 말씀하고 있습니다. бүхэл амьтад, араатан амьтад та нарын хоол хүнс болно гэж хэлсэн. 홍수가 일어난 다음에 이제 지구상에 급격한 자연 변화가 일어났죠. Үер болсны дараа энэ дэлхийн ертөнцийн ч гэсэндээ одоо
цаг агаарын хувьд тэр нөхцөл байдлын хувьд их том өөрчлөлт болсон байна. 기후가 많이 변했습니다. Дэлхийн ертөнцийн их хэмжээгээр өөрчлөгдсөн 그래서 байна. 8장 22절에 보면 8-ын 22 дээрээс харуул. 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니라 이렇게 기록되어 있죠. За өдөр ба шөнө тасралтгүй үргэлжлэх болно гэжээ гэсэн байна. 여름과 겨울이 쉬지 않는다고 Бас 있죠. дээрээс нь зун ба өвөл. 계절이 생긴 겁니다. 계절이. Өөрөөр хэлэх юм бол үерийн хойно улирал бий болсон. 근데 처음에 그 홍수가 일어나기 전에는 Үе болохоос өмнө бол 안개만 땅에서 올라와 땅을 적셨다 이렇게 돼 있거든요. газраас уур манан хөрч газар дэлхийг чиглэж усалдаг байлаа гэж гарсан. 비가 안 왔다는 얘기입니다. Бороо ордоггүй байсан гэсэн. 그러기 위해서는 이제 계절의 변화도 없애야 이제 비가 안 오게 되는 겁니다. Одоо бороо тийм ээ ордоггүй байна гэдэг чинь бороо орохгүй байна гэдэг чинь улирал солигддоггүй байсан гэсэн. 바람도 없었다는 거예요, 거의. Солих салхилдаггүй байсан 아주 гэсэн. 뭐 산들바람이 있을 수 있는데 큰 바람 없었다는 얘기입니다. Үнэхээр сэвэлзүүр зөөлөн салхилдаг байсан байгаа. Өөр тийм хүчтэй догшин тийм салхи байдаггүй. 이제 더운 것도 없고 추운 것도 없었죠. Хэд хөтөн гэж байхгүй, хэд халуун гэж байхгүй. 근데 홍수 이후에 이제 그런 모든 게 변화가 된 거죠. Харин үерийн дараа энэ цаг агаарын хувьд гэсэндээ том өөрчлөлт орсон. 그래서 이제 기후가 변한 만큼 사람들에게도 Цаг агаар өөрчлөгдөх хэмжээгээр хүмүүст ч гэсэн 충분한 영향이 필요해서 이제 육식을 허용할 수가 있습니다. их хэмжээний одоо нөлөөлсөн учраас хүн згсэндээ хоол унд згсэндээ их хэмжээний хэрэгцээтэй болсон гэсэн. 동물을 먹어도 되지만 이제 특별히 이제 피는 금하라고 말씀하시죠. За араазан амьтдыг ид гэхдээ түүн дотроос цусыг нь хоригдсан баг. 예. 이 피를 금하란 말 들으면 이제 생각나는 또 성경 구절이 있죠. За цусыг нь 피를 먹지 말라. за цус битгий ид гэдгийг сонсох юм бол санагдаж байгаа тийм библийн нэг ишлэл байгаа. 사도행전에 보면 이제 사도들이 Үйлс ном дээрээс ингээ унших юм бол элч нар 유대인 말고 이방인 형제들에게 편지를 써서 보내잖아요. за юудэчүүдээс гадна өөр харь үндэстэн ах トゥ нартай захидал бичиж явуулдаг. 그 우상의 제물과 Тэр нь болохоор тахил шүтэн дөргөгдсөн тахил 그 피와 мөн цус 목매어 죽인 것과 боомлогдсон зүйлс 음행을 멀리하라 이렇게 бас 얘기하잖아요. тэр одоо бузар зүйлээс хол бай гэсэн. 예. 그 이제 노아가 이제 방주에서 나온 이후에 이제 하나님이 정해 주신 법이라고 할 수가 Тэр нь 있죠. болохоор ноо үерээс гарч ирсний дараа тогтоогдсон тийм хууль гэж хэлж болно. 그냥 모든 사람에게 준 법이나 마찬가지죠. Бүх хүмүүст яг үүний хууль адилхан. 그 노아의 가족으로 통해서 이제 전 인류가 다시 번성을 하지 않습니까? За Ноагийн гэр бүлээр дамжуулан дэлхийн хүн ам үүссэн учраас. 그리고 이제 8절부터 17절까지가 이제 오늘의 이제 본문인데요. За 9-ийн 8-аас 17 хүртэл яг өнөөдрийн гол сэдэв маань байгаа. 8절에 보면 하나님이 이제 노아와 그와 함께한 아들들에게 일러 가라사다 이렇게 말씀하고 있죠. За 8 дугаар эшлэл дээр ингэсэн байна. Бурхан Ноо болон түүнтэй хамт байсан хөвгүүдэд гэсэн байна. 이게 계속해서 이제 하나님이 일방적으로 말씀하시고 노아와 그의 이제 자녀들은 그걸 계속 듣게 됩니다. Үргэлжлүүлэн Бурхан үгээ хэлж байна. Түүнийг нь Ноо болон түүний хүүхдүүд сонсож байгаа. 그리고 노아와 그의 가족들을 통해서 이제 하나님 언약을 세우시는데 Ноагийн гэр бүлээр дамжуулан Бурхан гэрээ байгуулсан. 그건 이제 전 인류의 대표라고 할 수가 있겠죠. Энэ Ноагийн гэр бүл хүн төрлөختний түүхийн төлөөлөл гэж хэлж болно. 그러니까 전 인류에게 이제 주신 언약이나 마찬가지입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ гэр бүлд бий болгосон тэр гэрээ бүхэн төрлөختөнд ч гэсэн хандсан гэрээ гэж хэлж 그 байна. 언약의 내용을 보면 Тэр гэрээг нь харуул. 자 11장에 이렇게 말씀하고 있습니다. 11 дээр хэлж байна. 11절에 11 дээр 땅을 침몰하는 홍수가 다시 있지 아니할 것이다 이렇게 말씀하고 있죠. за одоо газар дэлхийг 홍수로 멸망 안 한다 үер 이제. дахин хизээж болохгүй гэсэн. 다시는 이제 홍수로 세상 멸망 안 시킨다 이렇게 약속해 주셨습니다. Дахин үерээр дэлхийн ертөнцийг Бурхан шүүрүүлэхгүй гэсэн. 그 이제 노아와 그의 가족들에게 굉장히 좋은 소식이었을 겁니다. Ноо болон түүний гэр бүлийнхний хувьд бол энэ мэдээ хамгийн сайхан мэдээ байсан. 예, 복음이요, 복음. 그죠? Энэ болохоор сайн мэдээ юу? 예, 이 홍수 이후에 이제 계절의 변화가 생기고 이제 구름이 생기고 바람이 불고 이제 비가 오게 된 겁니다. Үер болсноос хойш цаг агаарын өөрчлөлт орсон байна. Үүл хуралдаж бороо ордог болсон байна. Салхи салхилдаг болсон байна. 예, 그런 것도 다 주관하시는 분이 Энэ 하나님이잖아요. бүхнийг удирдах явуулдаг нэгэн бол Бурхан баг. 그 사람을 잘 아시는 분도 하나님이죠. Хүнийг хамгийн сайн мэддэг нэгэн бол бас Бурхан баг. 그 1년 동안에 홍수를 경험한 노아와 그의 가족들이 Нэг жилийн турш тэрхүү үерт автаж тийм ээ усан дээр авдагтайгаа хөгжүүлсэн тэр Ноагийн гэр бүл. 구름이 끼고 또 비가 오는 걸 보면 Тэр үүл хуралдаж бороо орохыг харах юм бол 두려움 가운데 제대로 삶을 영위하지 못할 것을 하나님이 아신 거죠. хойштоо тийм байдалтайгаар айдас төгшүүртэйгээр одоо амар тайван амьдрах чадахгүй гэдгийг Бурхан мэдэж байсан. 그 구름만 보면 깜짝깜짝 놀랄 수 있는 겁니다. Үүл хуралдахыг хараад их айн үстэй. 또 망하냐 이거. Дахиад үер боллоо. 그래서 이게 보면 놀라는 거 그냥 자기가 한번 놀란 일이 있으면 За өөрөөр хэлэх юм бол
өмнө нэг зүйлээ нэг хараад сандарсан учраас тэрнтэй төстэй юм гарч ирэх юм бол тэрнээс болоод аягаад адыг сандраад байна. 아이들이 어떤 어른이 굉장히 무섭게 하면은 나중에 그 아이를 피하잖아요. За жишээлбэл жоохон багтаа тийм ээ хүүхдүүд нэг одоо хүнээс айчих юм бол дараа тэр хүний харах болгонд айдаг үстэй. 그 어른만 보면 항상 무서운 거야, 이 Тэр 아이는. хүнийг анхаарал хүүхэд айдаг. 아, 그런 거라고 할 수 있습니다. За нэг тиймэрхүү юм байна. 그래서 이제 하나님께서 이제 노아 그의 가족들을 불러서 Бурхан Ноагийн гэр бүлийг дуудаад 내가 다시는 홍수 안 내리겠다 이렇게 이제 약속해 주신 것이 дахиад би үер буулгахгүй гэж амласан. 이 노아의 가족에는 노아와 그의 가족들에게는 가장 큰 복음이었을 겁니다. Тэр нь болохоор Ноа болон түүний гэр бүлийнхэнд хамгийн сайхан мэдээ байсан байж таарай. 예. 그리고 이제 그 말씀을 의지하고 Тэр үгэнд найдаж 구름이 낄 때마다 үйл татах болгонд 안심할 수 있었을 겁니다. одоо тийм амлалт байгаа учраас санаа амар байдаг гэсэн байна. 근데 사람인지라 이제 맨 처음에 그 약속을 받았지만 맨 처음에 구름 끼고 다시 비 오는 거 보면은 마음이 만약에 상당히 두려웠을 겁니다. 그죠? Мэдээж Ноа өөрөө хүн байсан учраас хэдийгээр Бурхан дахиж үер болгохгүй гэж амласан ч гэсэн үйл хорлохыг хараад ихэндээ анх айдаг л байсан байна. 근데 그 하나님의 약속을 믿고 Тэгээ Бурханы амласан амлалтанд итгэж 자, 하나님의 약속을 믿고 홍수를 준비한 것처럼 하나님의 약속을 믿고 그 두려움도 이길 수 있었을 겁니다. Бурханы амлалтанд итгэж тэр үерт бэлдсэн шиг Бурханы амлалтанд итгэж тэр зүйлээс хайгаагүй байна. 그 이제 12절에 보겠습니다. 12절에는 За 12 дээр. 그 언약의 기간이 기록되어 있는데요. 언약의 기간. За тэр гэрээний хугацаа гарч байгаа юм дээр. 거기 이제 몽골어 성경에는 이제 너희 이제 후손에게까지 이게 이제 이어진다 이렇게 돼 있죠. энэ дээр зарах юм бол чиний өөр хүүхдүүдэд хүртэл үргэлжилнэ гэсэн байна. Хариал гэдэг нь 12절이에요. 네, 12절에. хойчин удамтай чинь гэж байгаа. 예, 호칭 옷덤드 그렇게 돼 있죠 여기. 그래서 이제 인류의 모든 세대가 끝날 때까지 이 약속은 변함이 없는 거다 이렇게 이제 말씀해 주신 겁니다. Энэ хүн төрлөختөн тийм ээ одоо сүүлчийн үе хүртэл энэ гэрээ харьяалагдана хамаарна гэсэн. 인류의 세대가 끝날 때까지. хүн төрлөختөн дуусах үе хүртэл. 예, 그래서 지금까지 이렇게 지켜지고 있잖아요, 그죠? Одоо хүртэл энэ гэрээ харьяалагдана. Тэр гэрэний дагуу л явж байгаа. 예, 새하늘과 새 땅이 오기까지는 그게 계속 지켜질 겁니다. За шин тэнгэр шин газрыг бий болтол энэ гэрээ хүчинтэй гэсэн. 그 약속이 변함없이 지켜진다는 증거로서 За тэр амлалт хүчинтэй гэдгийг нэг нотолгоо. 하나님이 이제 무지개를 주신다라고 또 약속해 주십니다. Бурхан солонгыг бас нэг амлалт болгож өгсөн байгаа. 그 12절부터 9장 12절부터 13절에 보면 9-ийн 12, 13-ыг уншвал 내가 이제 구름 속에 무지개를 두었다 이렇게 돼 있죠. би үүлэн дотор солонго татуулж гэсэн байна. 특별히 이제 한국어 성경이나 또 일부 이제 영어 성경에 보면 내 무지개를 뒀다 이렇게 돼 있습니다. 내 무지개. Солонгос англи библиэр зарах юм бол өөрийн солонго, өөрийнхөө солонгыг гэлсэн байна. 근데 여기는 그냥 몽골 성경에는 내가 무지개를 뒀다 이렇게 돼 있잖아요. 그죠? Тэр Монгол библиэр үйл хурлуулж солонго тэр үүлэн дээр харагдах үед гэсэн байна. 그 하나님의 무지개라는 건 하나님께서 준비하신 특별한 언약이다. 하나님이 반드시 지키신다. 이런 뜻으로 이제 말했다고 할 수가 Бурхан 있습니다. өөрийн гэсэн тодтолтой хийж байгаа нь болохоор өөрийн зүйл учраас гарцаагүй үнийгээ хүйн, гарцаагүй үнийгээ сахин гэсэн үг. 그래서 무지개라는 단어가 이제 성경에 보면 에스겔서 1장에 보면 이제 에스겔 선지자가 하나님이 보좌에 앉으신 걸 보는데 거기서 이제 무지개라는 단어가 나옵니다. За Изекэл номон дээр харах юм бол солонго гэдэг үг гарч байгаа. Тэнцээ Изекэл дэш үзүүлэгч Бурханы одоо тэр сентийн хажууд 거기에 이제 무지개가 이렇게 둘려 있는 게 나와요. солонго одоо ингээд татчихсан байгааг Изекэл иш үзүүлэгч одоо үзэгдэлд харсан байдаг. 또 이제 하나님의 보좌에 대해서 이제 요한계시록에 나오는데 Бас Бурханы сентийн талаар илчлэл номдэр гарч байгаа. 요한계시록 4장 3절이나 10장 1절에 보면 또 하나님의 보좌에 그 뒤에 이제 무지개가 이제 함께 있는 게 나옵니다. дээр тэгсэндээ солонго мөн түүнийх нь арталт ингээд татчихсан байгаа гэж гарч байгаа. 예. 그래서 이제 무지개가 Тэгээ мөн солонго 하나님의 이제 완전한 약속을 이제 우리에게 증거해 준다라고 할 수가 있습니다. Бурханы баттай тэр амлалтыг биднэрт нотлож өгж байгаа. 그래서 거기 이제 오늘 주제 말씀 그 9장 8절에서 17절 사이에 이제 계속 반복되는 그 단어가 있는데 Өнөөдрийн одоо гол үг маань тийм ээ өнөөдрийн 9-ийн 8-аас 17-гийн хооронд одоо хэд давтан гарч байгаа. 그 이제 무지개라는 단어와 이제 언약이라는 단어가 계속적으로 Солонго 반복됩니다. гэдэг үг, гэрээ гэдэг үг олон удаа гарч байгаа. 11절에 보면 9-ийн 11 дээр 내가 너희와 언약을 세우리니 그랬죠. би та нартай гэрээ байгуулна гэсэн. 11절에 11 дээр 내가 나와 너희와 및 너희와 함께 하는 모든 생물 사이에 언약을 세운다 이렇게 돼 있는 거고 12 дээр 12절에 12 дээр болохоор та нартай болон та 모든 нартай 생물 хамт 사이에 байгаа бүх 영세까지 세우는 언약의 증거이니라 이렇게 말씀하고 있죠. байгуулах миний гэрээний тэмдэг гэвэл гэсэн. 그리고 13절에 13 дээр
내가 내 무지개를 Би үүлэнд 구름 속에 두었다 이렇게 돼 있죠. солонгоо татуулж гисэн байна. 이것이 나의 세상과의 언약이다 이렇게 언약의 증거다라고 Тэр нь 말씀하고 дэлхийдээ миний 있습니다. байгуулж буй гэрээний тэмдэг юм аа гэсэн. 그래서 14, 15절에도 14, 15 дээр 내가 구름으로 땅을 덮을 때 무지개가 구름 속에 나타나면 이렇게 말씀하고 있죠. намайг газар дээр үйл хоролдуулж солонго тэр үйлэн дээр харагдана. 그리고 15절에 내가 그 언약을 기억한다 이렇게 말씀하고 있고 Би миний болон та нарын одоо би махбодтой байгуулсан гэрээгээ санан тусна. 16절에 또 무지개가 나타난다고 말씀하고 있고 16 дээр мөн солонго татах болно 또 гэсэн. 내가 영원한 언약을 기억한다 이렇게 말씀하고 있습니다. Мөн мөнхийн тэр гэрээгээ санан дурснаа. 17절에도 역시 또 언약에 대해서 말씀하고 17 있죠. дээр бас гарч байгаа гэрээний тухай. 그래서 이제 반복적으로 무지개와 언약을 같이 이제 말씀하고 이제 있습니다. дахин солонго гэрээний тэмдэг солонго гэж гарч байгаа. 예, 왜 자꾸 반복해서 얘기할까요? Яагаад энэ үгийг дахин хэлээд байгаа юм бол 정말 확실한 언약이다, 확실한 약속이다 이걸 계속 반복해서 확인해 준다고 할 수가 있습니다. үнэхээр баттай гарцаагүй биелэх гэрээ, гарцаагүй сахигдах зүйл гэдгийг одоо учраас дахин энэ үгийг гаргасан байна. 그러니까 걱정하지 말라 이거예요. Битгий санаа зовоол гэсэн. 중요한 건 계속 반복해서 말하잖아요. 그죠? Чухал зүйлийг угаасаа хүмүүс дахин хийж анхааруулдаг гэсэн. 하나님도 성경 여기저기에 이제 구원의 복음의 말씀을 많이 기록해 놨잖아요. Бурхан 그죠? гэсэн Библийн олон газруудад авралын тухай, мөн сайн мэдээний тухай бичсэн байдаг. 그래서 하나님의 그 약속의 말씀이 확실하다는 걸 계속 Бурханы амлалтын 확인해주고 있다고 할 수가 있습니다. Бурханы амлалтын энэ үг гарцаагүй баттай үг, биелэгдэх үг гэдгийг түүгээр дамжуулан мэдэж болно. 근데 이게 이제 물로 심판하지 않는다 이렇게 말씀했잖아요. Хойштоо усаар шүүхгүй гэж Бурхан хэлсэн. 근데 영원히 심판을 않는다 이런 뜻은 아니죠. Гэхдээ би ерөөсөө огт шүүхгүй гэсэн үг бол биш тийм ээ. 물로 심판 안 한다고 했는데 Усаар л шүүхгүй гэсэн байна. 이 하나님은 거룩하신 하나님이잖아요. Бурхан ариун бурхан. 사람은 Хүн 어려서부터 죄인이다 이렇게 말씀하고 있죠. төрөлхийн гэмтэн гэсэн байна. 그 8장에 봅시다. 8장. За 8 дугаар бүлгийн 8장 21절에 보면 21-р эшлэл. 사람의 마음에 계획하는 바가 어려서부터 악함이다 이렇게 말씀하고 있죠. За хүмүүний зүрхний санаархал бүр багасаа л ёрын муу гэдэг. 그러니까 어릴 때부터 악인으로 태어나는 거지 않습니까? Бүр багасаа л хүн ёрын муу гэмтэн болж төрдөг. 그래서 죄를 짓고 살 수밖에 없는 운명이죠. Тийм болохоор л хүн гарцаагүй тэгээ төрчихсөн учраас гим нүглийг хийхээсээр аргагүй. 이게 죄는 하나님과 함께 할 수 없기 때문에 Гим нүгэл гэдэг зүйл бурхантай хамт байх боломжгүй учраас. 죄가 있으면 반드시 하나님 심판하실 수밖에 없습니다. Гим нүгэл байх юм бол бурхан гарцаагүй л шүүн. 그렇지만 이제 물론 심판 안 한다 이렇게 А 말씀하셨는데 гэвч бурхан усаар шүүхгүй гэж хэлсэн. 이 불심판이 준비해 있다라고 하나님이 미리 말씀을 해주셨죠. Бурхан харин галаар шүүн гэдгийг урьдчилан хэлсэн байна. 그래서 이 이제 홍수 심판과 연결해서 Үерийн энэ шүүлттэй холбоод 베드로 후서에 또 하나님 이렇게 말씀하셨습니다. 2 дугаар Петр номон дээр бурхан бас ийхүү хэлсэн байна. 베드로후서 3장을 보겠습니다. 2 дугаар Петр 3. 베드로후서 3장 2 дугаар Петр 3 дугаар бүлэг 6절 7절 한번 읽어보겠습니다. 6 7 хамт уншия. 2 дугаар Петр 3-ын 6 7. Тэр үеийн дэлхий усан галавт автан устгагдсан аж. Харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд гал зориулагдсан сүсэг бишрэлгүй хүмүүсийн шүүлт ба сүрлийн өдөрт хадгалагдаж байна. 이로 말미암아 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망하였을 때라고 6절에 말씀하셨죠. 6 дээр хэлсэн тэр үеийн дэлхий усан галавт автан устгагдсан. 그 7절에는 Харин 7 дээр 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 간수하신 바 되다 이렇게 말씀하고 있습니다. харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд гал зориулагдсан байна. 그래서 경건치 아니한 사람들이 분명히 있는데 Сүсэг бишрэлгүй хүмүүс энд байна. 그들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이다라고 Тэр 말씀하고 있습니다. хүмүүсийн шүүлт сүрлийн төлөө энэ галт шүүлт хадгалагдаж байгаа. 그러니까 물로 심판하지 않지만 За усаар бурхан шүүхгүй ч гэсэн. 불로 심판하기 위해서 이 세상에 보존하야 됐다 이렇게 말씀하고 있는 Энэ 거죠. дэлхийн ертөнцийг бурхан хожмын өдөр галаар шүүхийн тулд байлгаж байгаа гэсэн. 그래서 이제 최종적인 심판은 있는 겁니다. хамгийн сүүлчийн одоо шүүлт байгаа. 그리고 이제 이 무지개는 하나님이 주신 그 약속을 설명하고 있잖아요. За солонг бол бурханы өгсөн амлалтыг одоо тайлбарлаж хэлж өгч байгаа. 그 성경 전체가 이제 하나님의 약속이죠. Библи тэр чигээр л бурханы амлалт. 그래서 신약 성경과 구약 성경이 있는데 Шинэ гэрээ, хуучин гэрээ гэж байна. 구약 성경은 하나님이 예수님이 오시기 이전에 주신 약속이고 За хуучин гэрээ бол бурхан Есүсийг ирэхээс өмнө өгсөн амлалт. 신약 성경은 예수님이 오셔서 새로 세운 약속을 말씀하시는 거죠. Шинэ гэрээ гэдэг нь болохоор Есүсийг ирснээс хойш өгсөн шинэ амлалтыг хэлж байгаа. 그래서 노아에게 주신 이 무지개와 하나님의 약속도
Ноад өгсөн энэ бурхны амлалтын солонго. 그리스도를 통해서 모든 사람에게 줄 약속을 예표한다라고 할 수가 있습니다. Христээр дамжуулан хүн болгонд өгж байгаа амлалтын одоо жишээ тэмдэг гэж хэлж байна. 그래서 하나님 아버지는 Тийм болохоор бурхан эцэг бол 아들 하나님인 예수 그리스도를 보내서 хүү бурхан болох Есүсийг илгээж 모든 사람에게 영원한 약속을 주셨죠. бүх хүмүүст мөнхийн амлалтыг одоо өгсөн байна. 누구든지 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 Бидний хэнийч Есүс Христэд итгэн 심판을 받지 않는 그런 은혜를 주십니다. шүүгдэж болохгүй болох тийм нэгүслийг өгсөн. 심판 안 받으니까 구원받았다 이렇게 얘기하죠. Шүүгдэхгүй байна гэдэг чинь аврагдаж байна гэсэн үг. 그 요한복음 보겠습니다. 요한복음. Йохан номоос уншия. 요한복음 3장 보겠습니다. Йохан 3. 성경에서 가장 유명한 구절 중에 하나죠. Бичээрэй. 성경에서 가장 유명한 구절 중에 하나인데 За, Библиэд гарч байгаа хамгийн одоо алдартай тийм ишлэл. 그 요한복음 3장 하면 어디가 생각납니까? Йохан 3 дугаар бүлэг гэх юм бол 3-ын хэд санагдаж байна? 16절 생각나요. 16절. 16. 자, 16절, 17절 한번 같이 읽어보겠습니다. 16, 17 хамт уншия. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цоён ганц хүүгээ өгсөн тул хүү тэтгдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтаа байх бол. Учир нь бурхан ертөнцийг ялахын тулд харин билээ. 하나님이 17절에 보면 17 дээр 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 бурхан өөрийнхөө хүүг дэлхий рүү илгээсэн нь 세상을 심판하려 하심이 아니다라고 энэ 말씀했죠. ертөнцийг ялахын тулд биш ээ гэж байгаа. 그리고 저로 말미암아 Түүгээр дамжуулан 세상이 구원을 받게 하려 하심이다라고 энэ ертөнцийг 말씀하셨습니다. аврах гэж илгээсэн. 그 예수 그리스도를 통해서 이제 심판 안 받을 수 있는 길이 열린 거죠. Есүс Христийн ачаар шүүгдэхгүй байх тийм арга зам нэгдсэн гэсэн. 그래서 예수님 이 땅에 오셔서 구원을 이루셨죠. Есүс энэ газар дээр ирээд авралаа гүйцэтгсэн. 그리고 Мөн 다시 심판받지 않는다라고 말씀하셨습니다. дахин шүүгдэхгүй гэсэн. 자, 요한복음 10장도 보겠습니다. За 10장. Йохан номын 10 дугаар бүлгээс харъя. 이번 공과에 이제 나오는 말씀인데 За өнөөдрийн энэ сэдв дээр гарч байгаа тийм үг байна. 10장 28절 보겠습니다. 10-ын 28, 28절, 29절. 28, 29. 같이 읽어봅시다. За 10-ын 28, 29-ийг хамт уншия. Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. Тэд хизээж мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас нь булаахгүй. Тэднийг надад өгсөн эцэг минь бүхнээс авууга. Бөгөөд тэднийг хинч эцгийн гараас булааж чадахгүй. 자, 28절 내가 저에게 영생을 주노니라고 말씀하셨고 28 дээр би тэдэнд мөнх амийг өгнө гэсэн. 그걸 받는 사람은 영원히 멸망치 않는다라고 말씀한 Түүнийг 겁니다. авсан нэгэн хизээж мөхөхгүй гэсэн. 그렇게 영생을 받은 사람은 Тэгж мөнх амийг авсан хүн 그 누구도 хэн ч 주 예수 그리스도의 손에서 빼앗을 자가 없다라고 말씀하고 있는 거예요. гараас нь булааж чадахгүй гэсэн. 그래서 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 모든 사람이 이제 구원받을 수 있는 길을 열어놓으셨습니다. Бурхан Есүс Христийн ачаар хүн болгоныг аврагдах тэр замыг нээсэн баг. 그래서 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 Есүс Христэд итгэснээр 누구든지 хэн ч 모든 인류는 бүх хүн 이제 구원을 받을 수가 있습니다. аврагдах боломжтой. 그리고 구원받은 이후에는 Бид аврагдсны дараа 다시 정죄함이 없다라고 말씀하십니다. аврагдсны дараа 멸망치 않는다라고 дахин бид 말씀하십니다. нэр сүрэхгүй гэсэн. 로마서 8장 봅시다. 로마서 Ром 8장. 8-ын 8 дугаар бүлэг. 로마서 8장 1절 보겠습니다. Ром 8-ын 1. 1절 같이 읽어보겠습니다. 8-ын 1-ийг хамт уншъя. Иймд идүүгээ Христ Есүс дор байгаа хүмүүст ямар ч ял үгүй. 예. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다 그랬죠. Иймд идүүгээ Христ Есүс дотор байгаа хүмүүст ямар ч ял үгүй гэсэн. 심판 안 난다 그러잖아요. Шүүхгүй гэсэн тийм ээ. 왜냐하면 Яагаад тэгэхээр 2절에 이렇게 말씀하십니다. за 2 дээр ингэж 2절 같이 읽어봅시다. 2-ыг хамт уншъя. Учир нь Христ Есүс доторх амийн сүнсний хууль нь чамайг нүглийн болон үхлийн хуулиас чөлөөсөн ажээ. 죄와 사망의 법에서 해방됐다 이렇게 된 겁니다. Үхлийн болон нүглийн хуулиас чөлөөсөн. 죄로 인한 심판이 없다 이런 얘기죠. Гим нүглээсээ болоод дахиад шүүгдэх шаардлагагүй гэсэн. 누구에게요? Хинд вэ? 예수 그리스도 안에 있는 자에게. Есүс Христийн дотор байгаа тэр хүнд. 자, 방주 안에 있었던 노아의 그의 가족들이 구원을 받았습니다. Завин дотор суусан ноо түүний гэр бүлийнхэн даврагдсан. 그리고 다시 심판 안 받는다는 무지개 약속을 받았습니다. Дахиад усаар шүүлт болохгүй гэсэн амлалт болгож солонгыг авсан. 그와 같이 Яг үн шиг. 현대인을 살아가는 모든 사람들은 Орчин үед амьдарч байгаа бүх хүн 오직 그리스도 안에서 зөвхөн Христийн дотор 구원함을 받고 аврагдаж
영원히 심판을 받지 않는다라는 약속이라고 할 수가 Мөнхөд 있습니다. шүүгдэхгүй гэсэн амлалт гэж хэлж болно. 그래서 하나님의 손에서 빼앗지 못한다라고 Тийм 말씀한 болохоор 거죠. Бурхны гараас хинч булааж чадахгүй. 자, 이 모든 약속은 Энэ бүх амлалтан 하나님께서 그냥 일방적으로 모든 사람에게 다 주신 겁니다. 다. Бурхан хүн болгонд тэргөөдөө эхлээд жигд өгсөн баг. 노아가 하나님한테 Наваа Бурханд 심판하시려면 심판하기 전에 저한테 알려주세요. 이렇게 얘기한 적 없습니다. тийм ээ. Наваа Бурханд шүүлт болох гэж байгаа бол надад хэлээд өгөөч, анхааруулад өгөөч гэж хэлээгүй. 그렇죠? 하나님이 노아를 선택하시고 일방적으로 말씀하신 거죠. Бурхан Ноаг сонгоод Ноад хэлж өгсөн. 방주에서 나온 이후에도 하나님이 노아를 불렀고 노아에게 그냥 일방적으로 말씀하신 겁니다. За Ноо хөөгч ардраас гарч ирснийхэн дараа ч гэсэн Бурхан Ноог дуудсан, Ноад хэлж өгсөн. 원래 약속을 한다는 건 약속을 맺는 두 사람 간의 협상이잖아요. 협상하는 거, 서로 이야기하는 거잖아요. Уг нь амлалт гэдэг чинь тэр хоёр хэлж байгаа, тохирж байгаа хоёр хүний хооронд л явагддаг тийм зүйл. 그죠? Тийм ээ. 근데 이제 하나님이 사람에게 주신 약속은 하나님이 일방적으로 주신 약속입니다. Тэгвэл Бурханы хүнд өгж байгаа энэ амлалт бол Бурхан хүнд өгж байгаа тийм амлалт. 왜냐면 사람은 나약하고 태어나면서부터 죄인이기 때문에 하나님과 세운 약속을 지키지 못한다는 거 알아요. Яагаад гэвэл хүн сул дорой мөхөс учраас Бурханы тэр амлалтыг одоо сахиж чадахгүй гэдгийг сайн мэд. 하나님과 한 약속을 사람이 어떻게 지키겠어요, 그죠? Бурхантай амласан тэр амлалтаа хүн яаж сахиж чадах вэ? 사람들 사이의 약속도 제대로 잘 못 Хүн 지키는데, хоорондоо нэгэндээ амлацгаад амлалтаа хүртэл сайн сахиж чаддаггүй. 그잖아요. Тийм ээ? 사람은 이렇게 이제 능력이 부족하고 나약한 거죠. Хүн угаасаа хүч чадлын хувьч гэсэндээ мөхөс тийм дорой. 그래서 하나님 편에서 일방적으로 세워준 겁니다. Тийм болохоор Бурханы талаас ямар тач амлалт маань бий болж байгаа юм. 근데 그게 결국은 우리에게 복되고 좋은 거잖아요. Гэхдээ эцэстээ тэр нь нэдэрт сайн биднэрт өрөөлтэй. 그죠? Тийм ээ? 우리를 위해서 일방적으로 하나님이 세워주신 거죠. Бидний төлөө Бурхан ихний элчин тэр гэрийг бий болгож өгсөн. 그래서 이제 무지개 약속이 그 예수 그리스도를 통해 나타난 하나님의 약속을 예표한다라고 할 수가 있습니다. Өөрөөр хэлбэл тэр амлалтыг энэ солонго гэдэг амлалт одоо төлөөлж жишээ болж байна гэсэн үг. 예수님 그리스도를 통해서 나타난 그 우리에게 주신 영원한 약속을 보여준다라고 할 수가 있습니다. Есүс Христээр дамжуулан бидэнд харуулж байгаа мөнхийн амлалтыг энэ солонго одоо дүрслэн хэлж өгч байна гэсэн. 그 이제 무지개를 말하니까 무지개에 대해서 이제 잠깐 생각을 해보겠습니다. За солонго гэсэн учраас солонгийн тухай хамтаа бодож үзье. 이제 과학적으로 보면 За шинжлэх ухааны хувьд 무지개는 이제 햇빛이 공기 중에 있는 물방울에 반사돼서 사람의 눈에 이제 보일 수 있게 보여주는 겁니다. за ингээ харах юм бол одоо нарны гэрэлт гарч байгаа одоо тэр борон тэр туслууд тэр усан туслууд одоо нарны тэр гэрлийн одоо нөлөөгөөр хүний нүдэнд тэгж долоон болж 우리 харагддаг. 선생님들도 학교에서 다 배웠죠? Багш нар маань сургуульд үүнийг сурсан байж таа. 그죠? 뭐 잊어버려서 기억이 안 날 수도 있지만. Магадгүй мартчихсан нэг нь санахгүй байж магадгүй. 그러니까 저 어렸을 때 학교에서 배우면 그런 실험을 했어요. Даг байхад сургуульд тийм туршилт хийсэн баг. 이제 뒤에 이제 해가 질 때쯤에 Яг 오후에 жаргах төвдөөс хойш. 내 뒤에다가 이제 해를 놓고 За би одоо 네, нарны 등 뒤에. эсрэг тал руу одоо хар зогсоод 그리고 입에다 이제 물을 머금고 амдаа болохоор ус одоо ингээд амдаа одоо ингээд хийгээд 앞으로 이제 이 공중으로 딱 품습니다. нарны эсрэг тал руу одоо агаар руу одоо ингээд торгиж цацсан байна. 그럼 무지개가 나타나죠? Тийм бол энэ зонд ингээд гэрэл хугараад тийм ээ одоо долоон ингээд солон харагддаг. 그럼 해보셨어요? Тэр харж ирсэн үү? 이게 이 햇빛이 이제 빛이 그 색깔이 없다고 생각했는데 사람들이 햇빛이 이제 색깔이 없다고 생각해. хүмүүс 색깔이. гэрлийг болохоор өнгөхгүй гэж боддог. 근데 그 Тэгэхдээ 무지개를 통해서 тэр солонгоор дамжуулан 이 프리즘이라는 이 삼각형 그 유리를 통과시키면 그 색이 на오죠. яг тэр призм гэх тийм ээ призм гэх тэр гурвалжин тэр одоо линзэн дотор ингээд гаргах юм бол тэр одоо долоон өнгө ялгар харагддаг баг. 그죠? Тийм ээ. 예. 근데 그게 이제 그 색깔들이 다 합쳐지면은 Тэр яг өнгөнүүд яг ингээд яг нэгтгэхээр 이 빛은 тэр гэрэл нь 하얗게 변합니다. 하얗게. цагаан болж өөрчлөгддөг. 빛의 삼원색이 있죠. 빛의 삼원색. 빛의 세 가지 기본되는 색이 있어요. 빛에. За гэрлийн одоо гэрлийн үндсэн тийм гурван өнгө байгаа. 빨강, Цагаан, 녹색, шар, 파랑, ногоон, 너공, 파랑. улаан. 그죠? Ийм гурав. 이게 합쳐지면 За энэ гурвыг ингээд нийлэх юм бол 흰색으로 바뀐다니까, 흰색으로. цагаан 흰색. болдог. цагаан болдог. 그러니까 햇빛이 이제 색이 없는 것처럼 이렇게 보인다 그 얘기예요. Уг нь харах юм бол гэрэл тийм ээ өнгөтэй боловч өнгөгүй юм шиг харагддаг гэсэн. 근데 이제 이 색의 삼원색이라는 게 또 있는데 색깔에 За 그냥 빛의 세 가지 색이 아니라 이제 그냥 색깔의 세 가지 За одоо 색. одоо гэрлийн өнгө ш одоо өнгөний тухай өнгө ярьж байна. 그 세 가지 색이 있는데요. Гурван өнгө байдаг. 그거는 빨강, 파랑에다가 За улаан дээрээс нь цэнхэр 녹색이 아니고 тэгээ ногоон биш. 노란색이 노란색. Шар өнгө орж идэг. 근데 이 세 가지 합하잖아요? Энэ гурав нийлэх юм бол 무슨 색 나올까? ямар өнгө гарах бол нийлэх юм бол
페인트 다 섞으면 뭐 색깔마다 다 섞으면 무슨 색 나올 것 같아요? За төсөөлтөө Пинт. энэ гурван өнгийг бодоо Пинт. хааллаа. 어, Ямар өн гарч ирэх бол 검은색 나요, 검정색. хараг. 이게 생각하면 이게 하나님의 은혜가 정말 놀라운 겁니다. Ингээ бодохоор бурхны нэгээс үнэхээр гайхамшиг. 뭐 만약에 빛의 삼원색이 어? 빨강, 파랑, 노랑 돼가지고 만약에 이 색이 다 합쳐서 검은색이 나온다 생각해봐요. Бодоо тийм одоо энэ гурван нийлээд тийм ээ одоо хав харан гарч ирлээ гэж бодъё. 그럼 태양이 빛이 없는 거예요, 태양이. 빛이 없게 사람이 느껴지는 Тийм бол 거겠죠? нар бол хүнд өнгөгүй юм шиг л мэдрэгдэнэ гэсэн. 그죠? Тийм ээ. 까맣게 보이는 거예요, 그냥. 까맣게 아무것도 안 보이는 보이니까. хэлэхээр хав хар болчихсон чинь ерөөсө хав хар л юм болно гэсэн үг байхгүй нарны гэрэл. 밤에 까맣게 보이는 것처럼 아무 빛이 없는 Шин 것처럼. юу ч харагддаггүй шиг л болно гэсэн. 그러겠잖아요. Тийм биз. 그걸 생각해도 하나님의 놀라운 은혜란 얘기죠. 이 빛이 이제 하얗게 보인다는 게. гэрэл ингэж гэрэлтэж гэгээтэй харагдаа гэдэг чинь тэр чигээр бурхны нэгүслийг 그 이제 이런 물리의 법칙을 다 만드신 분이 하나님이잖아요. энэ 그죠? физикийн хуулийг гэсэндээ бий болгосон нэгэн бол бурхан. 빛의 색깔이, 아니, 그, 무지의 색깔이 몇 개입니까? Солонго хэдэн өнгөтэй байдаг лээ? 예? Солонго хэдэн өнгөтэй байдаг лээ? 덜러잖아, 덜러 아니야? Долоо. 맨 처음에 뭐예요? За ямар дараалалаар гэдэг вэ? 빨강, Улаан, 주황, 올랑샤르. 그 다음에 샤르, улбар, шар, 그 다음에 너공, ногоо, 그 다음에, 칭키르, цэнхэр, 그 다음에, бид 제가 이제 사전 찾아보니까 칭키르, 후흐, 야강 이렇게 얘기하는 것 같더라고. тал дээр ингэж гарч ирсэн. 칭키르는 조금 밝은 파랑, Цэнхэр нь болохоор жоохон тийм одоо гэгээлэг тийм цэнхэр. 조금 더 진한 거 이제 후흐 이렇게 이거 답은 바로- 제가 갖고 있는 사전에 써 있던데. Надад байгаа нам дээр хөөх гэж гарсан байдаг байлээ. 그 다음에 이제 야강도 좀 진한 쪽이죠. Тэгээ ягаан гэсэндээ бас л жоохон тод өнгө тийм ээ. 그 7가지 색이야, 7가지 색. 7 өнгө байгаа. 근데 왜 7가지 색일까 이렇게 또 생각해 볼 수 있잖아요. Ягаад заавал 7 юм болоо гэж бодож болохоор байна. 하나님 왜 7가지 색의 이제 무지개를 언약의 약속에 증표를 주셨을까? Ягаад заавал амлалтын тийм ээ гэрээ болгож 7 өнгийн солонгыг өгсөн болоо. 성경에서 이제 7은 이제 하나님의 수, 완전수다 뭐 이렇게 얘기합니다. Библиэс харах юм бол 7-гийн тоог бол бурхны тоо, төгс тооч гэж хэлдэг. 그래서 하나님의 약속에 완전한 걸 보여주시기 위해서 이 무지개를 선택했다 이렇게 할 수도 있습니다. амлалтанд тийм ээ төгс тоог оруулж харуулж өгсөн гэж бас хэлж байна. 그래서 거기 보면 이제 무지개를 그려놨는데 색깔이 조금 잘 안 나왔네. солонгыг ун зурсан байна. Тэгэхээр тэр 7 өнгийг бол гаргаж ирээгүй юм тийм. 그죠? 그리고 그 이제 이번 공과의 맨 뒤쪽에 보면 За энэ удаагийн сэдвийн хамгийн артлын нүрэн дээр 그 무지개에 대해서 써놨죠? солонгийн тухай гарсан байна. 거기 이제 근데 7가지 색이 있다라고 돼 있고 7 өнгөтэй 그리고 원래는 이제 무지개가 이제 동그랗다 완전한 원이다 이렇게 나와 있습니다. 그죠? уг нь бол солонгоч бидний дэлхийг харагдаад болохоос өбөөринг одоо ингэ тойрог байдаг гэж. 그런데 Тэгтэл 땅에 이제 반이 가려져서 이제 반만 보는 겁니다. 반만. газарт ингэж халахлагддаг учраас яг тэр орой хэсэг дээр тал хэсэг л ингэ номож харагдав. 무지개는 원래 이제 원이라는 거죠. Уг нь солонго бол тойрог хэлбэртэй үүсэж байна. 그러니까 요한계시록에 기록된 그 무지개나 그건 거기에는 그렇게 딱 확실하게 기록은 안 했는데 이제 원처럼 이렇게 돼 있지 않을까 이렇게 생각을 해볼 수가 있습니다. Яг тэр илтгэл номдэр гарч байгаа солонгийн тухай ингэ уншаад үзэх юм бол бүр яг тор тодорхой бичгээгүй тэгэхээр ингэ тойрог хэлбэртэй байсан юм уу гэж бодож болохоор байгаа. 완전한 무지개, 완전한 동그란. Яг л бүтэн солонго гэсэн үг. 자, 그 무지개가 동그랗다는 것도 이게 하나님의 이제 원이 이제 완전하다는 걸 상징하기 때문에 하나님의 그 완전한 약속을 설명한다라고 또 할 수가 Тэр бүтэн 있겠습니다. солонгоч гэсэндээ бурхны яда тийм ээ төгс бүрэн амлалтыг ч гэсэн харуулж өгч байгаа. 그래서 그럼 왜 반만 보여주실까 이렇게 생각해봤어요 제가. За ингэж бодож үзсэн. Яагаад заавал талыг харуулсан юм болоо гэж. 그러니까 노아도 이제 동그란 무지개는 거의 못 봤을 거예요. Ноож гэсэндээ айгүй бол тийм бүтэн солонго бол хараагүй байгаа. 예. 그래서 예수님의 약속이 남아있기 때문에 반만 보여주신 거 아닐까 이렇게 이제 생각을 해봤습니다. Есүсийн амлалт бас хараахан үлдсэн байгаа учраас талыг нь бас харуулсан болов уу гэж бодож үзсэн. 근데 예수님의 약속이 다 완성된 지금은 왜 또 반만 보일까? Есүсийн амлалт нь биелжгсэн өнөө цагт яагаад өнөөдөө хүртэл тал нь харагдаад байгаа юм болоо. 예수님이 이제 다시 오실 일이 남아있기 때문에 반만 보이는 거 아닐까 또 이제 이렇게 생각을 해봤습니다. Есүс ирээгүй байгаа юм чинь тал нь харагдаж байгаа юм байна та гэж бодож 예. үзсэн. 오실이라는 언약이 남아있잖아요. 그죠? Ирнэ гэсэн гэрээ амлалт одоо бас биелээгүй нэг амлалт байгаа тийм. 그죠? Есүс ирнэ гэсэн. 그건 제 개인적인 생각입니다. 그건. Миний 성경에는 안 나옵니다. Библиэлд байхгүй. 그래서 이제 성경에 언급된 이제 무지개를 보면 Библиэлд гарч байгаа энэ солонгийн тухай 이 гараад 하나님 이제 확실한 약속을 보여준다라고 할 수가 있습니다. Бурхны баттай амлалтыг харуулж өгч байгаа. 그래서 하나님의 약속은 Бурхны амлалт бол 이제 변함없이 성취가 되잖아요. өөрчлөгдөхгүй биелэгдэнэ. 노아 때부터 지금까지 수천 년 동안 그 약속이 변함없이 이루어진 것처럼
Ноагийн үеэс хавуулан өнөө цагийн хүртэл хэдэн мянган жилийн турш бурхны амласан амлалт хэрэг бүгд л захигдж биелэгдэж ирсэн. 한 번도 안 어기고 다 이루어진 거죠. Нэгэнт зөрчигдөж тийм ээ зөрөөгүй бүгд биелэгдэж ирсэн. 예, 그것처럼 우리 현대를 살아가는 우리에게 주신 약속도 반드시 이루어진다는 것을 이제 보여준다고 할 수가 Яг л 있습니다. тийм болохоор өнөө цагт амьдарч байгаа биднэрт ч гэсэн өгсөн амлалт хэрэг бүгд биелэгдэх болно. 예, 예수님을 통해서 주신 약속도 변함없이 이루어지는 거고. Есүсээр дамжуулан өгсөн амлалт ч гэсэндээ гарцаагүй биелэгдэж. 그래서 그 믿음을 가진 우리가 이 담대하게 이 세상을 살아갈 수 있을 Тийм 거라고. болохоор тийм 말할 수 있습니다. бид нар энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд үнэхээр зоригтой амьдрах. 그래서 오늘 이제 내용을 정리해 보면 Өнөөдрийн сурсан үгээ ингээд эвтнээс нь авахлаа зэгцэлвэл 이 하나님이 이제 노아와 그 후손들에게 이제 약속을 주셨는데 Бурхан Ноа болон түүний өөр удамд амлалтыг өгсөн. 그 약속은 예수 그리스도를 통해서 나타날 하나님의 진짜 약속을 예표한다라는 것이고 Тэр амлалт нь болохоор Есүс Христээр өгөгдөх тэр амлалтын одоо жишээ тийм амлалт байсан байна. 현재 모든 인류의 조상인 노아와 그의 아들들에게 줬던 약속이 모든 사람들에게 유효한 것처럼 지금도 모든 인류에게 똑같이 적용된다 이렇게 말할 수가 있습니다. Тухайн үед өгсөн тэр амлалт тэр бүхэл гэрээ өнөөсөө амьдарч байгаа бүх хүмүүст харьяалагдана хамаарагдана гэсэн. 예수 그리스도를 통해서 주신 하나님의 약속이 모든 인류에게 적용이 되잖아요. Есүс Христээр дамжуулан өгөгдсөн тэр амлалт бүх хүн төрлөختөнд хамаарагддаг гэсэн. 누구든지 예수 그리스도 안에서만 정죄함이 없고 Тийм болохоор хэн ч Есүс Христийн дотор ял байхгүй, 그 위에도 이제 심판이 없는 겁니다. ямар ч шүүлт байхгүй. 한번 구원받은 사람은 Нэг удаа аврагдсан хүн 영원히 심판이 없는 겁니다. мөнхөд тэр хүн шүүгдэхгүй. 그래서 이런 놀라운 은혜를 우리에게 이제 하나님 일방적으로 이루시고 일방적으로 우리에게 주십니다. Энэ гайхамшигтай нэгүслийг бурхан өөрөө өгсөн, өөрөө биелүүлсэн. 그래서 그걸 주시고 이루신 그 하나님을 찬양하고 감사하고 사는 게 Түүнийг биелүүлсэн тэр бурханд 그걸 찬양하고 талархаж 하나님께 항상 감사하며 사는 것이 тэгж амьдрах нь 그리고 하나님을 사랑하는 것이 бурханыг хайрлах нь 그리스도인의 구원받은 사람의 기본적인 신앙의 뿌리다라고 할 수가 있습니다. итгэгч хүний одоо найз захыг хийх ёстой итгэлийн үндэс гэж хэлж болно. 그래서 우리 이제 교회학교 우리 초등부 우리 선생님들도 충분히 이 과에 대해서 묵상하시고 Сүмэн сургуулийн бүхэл багш нар маань тийм ээ яг энэ ангийн сэдвийн тухай хангалттай сайн тунгаан бодож. 여기 이제 공과에 이제 안내가 잘 나와 있습니다. За энэ ангийнхан тэр нөхрөл дээр энэ дээр тодорхой сайн гарсан байна. 그림을 통해서 хэн зурсан зургаар 또 дамжуулан 이제 나와 있는 그 성경 구절을 통해서 гарч байгаа библийн ишлэлүүдийг уншин 이 공과가 이제 아이들에게 그 알려주기 원하는 그런 내용들이 자세히 나와 있기 때문에 энэ сэдвээр дамжуулан хүүхдүүдэд юу хэлэх ёстой вэ гэдэг утга агуулсан хангалттай гарсан байгаа 이걸 байна. 이제 어떻게 아이들에게 편할까 충분히 묵상하고 Үүнийг хүүхдүүдэд хэрхэн яаж ойлгох вэ гэдгийг сайн бодож. 특별히 이제 초등학생들이니까 ялангуяа бага үеийн хүүхдүүд учраас 뭐 초등학생 이제 9학년도 있지만 тэнд донд мэдээж одоо тийм ээ 9학년 좀 5학년도 있지만 5 дахь ангийн хүүхдүүд 뭐 байгаа. 1학년들도 있잖아요. 1-р ангийн хүүхдүүд донд нь байна. 그래서 그림도 무지개도 한번 그려본다든가 Тэр зүүн солонгоор зураг зурж өгдөг ч юм уу. 아니면 특별히 어떤 그 인형극 비슷하게 만들어서 또 해본다든가 Тэгвэл тийм ээ ямар нэгэн тийм одоо үзүүлэх материал тийм ээ янз бүрийн зүйлийг одоо хэлбэр төрөстэй хийж 또 үзүүлэх. 찬송을 통해서 해본다든가 магтан дуугаар дамжуулан 여러 가지 이제 전달 방법을 이렇게 고민하시고 서로 교제하시면 좋을 것 янз 같습니다. бүрийн маягаар л хүүхдүүдтэй яавал зөвөр дамжуулах уу, зөв ойлгох уу гэдгийг хангалттай хоорондоо сайн ярилцаж нөхөрлөөр 특별히 어린 아이들일수록 хүүхэд бага байх тусмаа. 그냥 무조건 문자적인 지식만 전해주는 게 아니고 Өөрөөр тийм бичиг тийм ээ одоо ном одоо бичсэн тэр мэдлэгийг дамжуулахаас илүү 그 아이의 이제 그 아이의 마음속에 이제 깊이 새겨질 수 있도록 хүүхдийн зүрх сэтгэл дотор гүн үндгээс хоолгодож 여러 가지 이제 방법을 이렇게 고민하고 서로 교제하는 게 정말 이제 필요한 겁니다. янз бүрийн аргаар хаорондоо солилцож туршлага солилцож нөхөрлөх хэрэгтэй. 예, 마치겠습니다. Тасгая. 기도하겠습니다. залбирая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг бурхан минь баярлалаа. 우리들의 교세 직분을 허락해 주신 걸 감사합니다. Бидэд багшийн үүргийг хариуцаж өгсөнд баярлалаа. 우리가 감당할 수 있는 지혜와 능력을 허락해 주시고 Бидэрт давж гарч чадах тэр мэрэгэн ухаан арга барилыг зааж өгнө. 또 하나님의 이 말씀을 Бурханы энэ үгийг, 또 하나님의 사랑을 бурханы хайрыг 그 어린 아이들에게 бэлхэн найлах балчир хүүхдүүдэд 잘 전달할 수 있는 방법도 сайн зөв дамжуулж чадах тэр аргыг 우리에게 알려주시옵소서. бидэрт зааж өгнө. 또 함께 교제하며 Хамт 그 нөхөрлөж 방법들을 서로 나눌 수 있도록 тэр 도와주시옵소서. арга барилаа хамтаа солилцож чадахад нь 그 төсөлнө. 모든 걸 통해서 Энэ бүхнээ дамжуулаад 하나님께만 영광을 돌립니다. бурхан таныг л алдаршуулж байна. 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.